Meghalaya Post.news. Kawai kesamla padang arpulai senam kartang keladu ila kajeng im menta kesngi hadian bakas kuti ke bakasyong batlau hemen kelai tengku pat kawai ketrok ke belaja menta kesngi hasumer baha pa National Highway 6 Hariboy District. Kani keskuti ke doniu number ML05 AC ar nyau san iway balanya do hemen jengkang uselestil hanse arpunyau senam karta bat kapara belatip kerteng kum keritina hanse arpulai senam karta ke basyong nadien keskuti bat kebladu sendon ila kajeng im na kajeng jur kajeng mensau. Kini ki basyong keskuti kidai na kasyong kamar Hariboy District. Katai ketrokpan kadanu nombor JK02BS North South San hakabayo driver ketrok layo bat dagi pulit balap hak langru banle eka medical examination ha CHC umsening. Kumbalaya tu dagi pulit kariboy loong bakatai ketrok bat kaskuti kedang hiar na Shillong Shanongpo henry hadian balapoi ha sumer haki benta badang penturai eka Western Bypass kilangat hakatai kejengja basngusi bakatai kesamla arpulai sendam kerta kaladu uno ya kejengim kumbalapan bena dagi doktor hadian balapoi ha CHC umsening. Laya turu baki bahiyeng kilakan ya ke post-mortem examination bat kim don kanu-kanu kejing subas niu ne kabadai tang na kejing tengku katai kaskuti bat katorong barhadian bala pelat ya ke post-mortem examination bala ai board rak magistrate lai tino ya kemet katai kasamla na kabentaban le buram khadu ya kemet pedangsa jong katai kasamla. Meghalaya Post.news.